Zdravo večer, evo nas natrag nakon predaha. Naravno, svi stanari su prošli zdravstveno testiranje, pa je tu sa nama cijenjeni psiholog koji je testirao stanare prije ulaska i koji će nas redovito obavještavati o stanju stanara tokom njihovog boravka u kući. Tu je gospodin Fujitsu Siemens. Gospodin Fujitsu, dobro večer. Dobro večer. Evo, možete nam reći, sigurno ste primijetili kod svih stanara kako ste ih pregledavali, da su večeras sigurno svi uzbuđeni zbog njihovog dolaska u kuću. Da, tako je, oni su, dosta su napeti, znate, razina stresa, testosterona i hormona su im na veoma velikoj razini. I oni su sada u jednom takozvanom zen stanju. Znači, oni zapravo nisu još sigurni da li su ušli u kuću ili nisu. Njihovo poimanje vremena je veoma, tako, Champs-Élysées. Champs-Élysées, kažete. A za koga možemo očekivati od stanara da će biti taj stanar koji je neobuzdan u kući, koji je zapravo neukrotiv i divlji više? Pa čujte, to je jako teško sad reći, jer zapravo još ne želim naravno široj publici otkriti sve tajne, ali ja mislim da bi Frano možda je ovako izgleda na prvi pogled veoma povučen čovjek, osoba, ali kad se malo pušti zna podivljati skroz. Tako da ja mislim da će Frano biti najluđi i neobouzdan, tako da eto, on je. Možete mi reći nakon kojeg vremenskog perioda bi se mogli vidjeti te pokazatelje da su oni zapravo izolirani, u izolaciji od društva, udaljeni na nepoznatoj lokaciji u Zadrkovcu iza Svetog Komina nakon Svetog Ivan Zeline? Koje pitanje ono bilo? Znači, pitanje je bilo zapravo nakon kojeg vremena ćemo mi vidjeti pokazatelje da je ta izolacija utjecala na njih. To će naravno, pošto Ivek je to njegova okolina, on će ostati kakav je, no za Franu, znate, on je veoma poseban slučaj. Za njega je jako teško reći, jer može proći mjesec dana, može proći 2 dana, on može u svakom trenutku puknuti ko kokica i poluditi na sve strane. A možete mi reći trenutno šta vi mislite kako sve ovo utječe na obitelji stanara? Da, naravno, obitelji stanara su presretni što su oni otišli. Ja sam imao tu privilegiju razgovarati i sa Franinim roditeljima i sa Ivekovim roditeljima. Oboje su se našli u jednom predivnom restoranu, proslavili duboko u noć i to traje već tako tjedan dana. Da, oni su jako presretni što su oni otišli, naravno stanari to ne znaju, ali i ne bi smjeli znati jer bi im moral pao. Tako, dakle, gospodin Fujitsu, evo jedno osobno pitanje, naravno ne vjerujem da to puno znači. Možete mi reći, vi kroz dugogodišnju karijeru kao psiholog, diplomirani vi ste imali puno iskustva sa ovakvim. Da, jasno, znate, radio sam na jednom institutu za životinje. Proučavao sam kako depresija i usamljenost utječe na male pekinežere koji su dugo zatvoreni u svojim kavezima i mogu vam reći da to zna gadno izgledati. Počinju si jest noge zato jer im je dosadno. Znate, to je jako ružno za vidjeti. Eto, toliko o stanju naših stanara. Zahvaljujem se puno na vašem gostovanju. Mi ćemo se sigurno još vidjeti. Eto, hvala vam puno. Doviđenja. Evo, idemo na teren. Sulejman. To, seve. Pusti to. Pusti. Da. Čekaj, daj. Joj, ne, idiote, kakav ti je to? Daj, on je krivi kabel, on je plavi uštek. To, ajmo! Ajde, Koji? Ajde. Dinamo. Hajduk Dinamo, a?
Ne znam baš kaj. A jebem ti mater, ne mogu vjerovat, ovo je stvarno, ajde moramo ići sad. Ne moramo, ajde, pusti sad. Dobar dan, evo malo zakašnjenje u prometu, stanari su na putu, gužva je, znate, nakon posla. Ej, zaštitari, da radite svoj posao, molim vas, zaštitari. Dakle, ispričavam se. Daj ga, maknite ga. Koji divljaci. Evo, oprostite, evo, poslije je došlo do zakašnjenja, vraćamo se vama u studiju. Pero? Dobro večer, evo kao što vidite dolazi prvi stanar u Big Jože kuću. Kao što vidite tu je službeno vozilo Big Jože produkcijske kuće. Evo taman smo došli ispred luksuzne multipraktične vile. Kao što vidite zbilja limuzina, sedan, pravi auto. Evo tu sad naš prvi stanar treba ući. Vjerujem da je pun očekivanja. Evo ga dolazi, to je naš prvi stanar Frano. Evo vidite samo kako je u nevjerici, kako je supnut situacijom, ispunjen emocija, zbilja se vidi nevjerojatno sigurno sam sebi sad misli si šta je ovo je novi pothvat koji me čeka, evo ulazi prvi stanar u kuću. Evo sad će upravo dolazi drugi stanar u kuću, kao što vidite profesionalni vozač volim malo se praviti važan zato je za volanom pravog sedana limuzine mješavinom sa hibridnim sportskim trkačim autom, nevjerojatan auto kao što vidite. Malo su zastali, male su poteškoće tu, ali vjerujem da je sve u redu, auto su prošli, sve limuzine su prošli sigurnosni test. Evo ih samo što nisu došli, možda vozač želi držati publiku u Big Jože u neizvjesnosti. Siguran sam da su svi dugo čekali, evo ga krenuli su, evo ih dolaze, evo samo što nisu, opet su malo zastali, evo ih taman, evo dolazi drugi stanar Big Jože kuće, vozač nakon puno obaveza, evo upravo će pružiti drugom stanaru mogućnost ulazak u avanturu kako još nije očekivao. Kao što vidite i drugi stanar je tu u nevjerici, to je zbilja nevjerojatno, pun emocija ulazi u kuću, to bi bio Ivek.